Жамаатул Муслимин. Bir 5-10 minut vaqtinizlarni alaylik, kunda ko'rishayotgan jo'qmiz. Mana altın birodarimiz dasturxon yozib, shuning savobi ota-bobolarning ruhuna tegsin deb mana Qur'on o'qib o'tar. Alloh taolo niyatini, maqsad murodini yetkazgan bo'lsin. Endi bu masala bir-iki o'z shu elga yetkazib qo'ya turgan narsa bor. Mana ertang men internetdan ko'rdik. Mana bizning Hazreti Muftiyimiz, Olimlar kengashining төрағасы Abdushukur Damla bardығы бүгін мына Qo'chqorga barishib, abdan cho'ng jinoalish o'tkazishdi. Jinoalishning negizgi ma'nosi shu elning intimog'i, undan keyin prezidentimizdan bergan ukazına loyiq o'sha mayit chiqqan joylarda mol so'yilmasin, isrofgarchilik bo'lmasin degan tarzda hozir Hazreti Muftiyimiz cho'ng jinoalish o'tkazib o'tadi. Жаңы men internetdan boshim ko'rib qo'yib, жаңы chiqdim shu yerga. Endi hurmatli jamoat, Mına Uchqo'rg'on ayilining turg'unlarına tereң rozichilik bildiramiz. Ilgardan ele ayilibizning aqsoqollari shu ayilibizning atu boshliqlari qo'llab qanchalagan shu ayildagi ters narsalar, elga ziyon qila turgan narsalarning barligi joyilib kelib o'tirgan. Shu bir ele mol so'yini to'xtata olmay jatganmiz. Biroq shu Prezidentimizin ukazından keyin bizde dağı mayit çıkan joylarda bugün mal soyulmay kaldı. Xudoga shukr, qo'y soyib qo'yishib, je bo'lmasa 1-2 yillik olib kelib sirtdan kelgan mehmonlarni jo'natishadi. Shul tarzdan qaytmashimiz kerak. O shunday muomalani jasashimiz kerak. Keyingi aylarda o'sha abdan cho'ng bir yaxshiliklarni berib o'tadi. Kecha statistikani oldik, rayon bo'yicha 100 ga yaqin odam qaytish bo'lgan. Mana 22-yili o'shaning ichida 23 uy bilan Prezidentin ukazına da qaravay, imamlardan, hakimlerin sözüne de qaravay soyup iştaganda maldı. Kalgan da 77 uyda misal için mal soyulgan emas. 77 жылқы soyulmadı degen sözde. 77 жылқының akçası oşal uy bileге jardan boldu degen sözde. Oşan için şu mayit çıkan jayda şu kursak toyguzup, je bolbasa bir açka kalgan adamday o yerge barıp bir et angdygandын oruna mayit çıkan uyga jardan berişke, oşal uyga bir ança-munça kötör olbay nerse jatkan nerselerini kötörüşüp, mayitni jууp, tazalap, kependep, janazaсын okup koygunga hareket kılışыбыз керек. Bizdin elibizge Allah Taala razı bolsun. Köp nerselerdi jok kıldık. Tarıkka üngüle turgan bolsok şol 90-жылдардын başı eкен, 89-dun ayagı eкен, жаңы imam bolgan 1-2 жыл болуп калган. Ошол кезде şu Najim ekenin uyunda bir çoң mareke болуп kaldı. Şu Bahadır uylanıp kaldı деп az ойлойм да ошондо. Oşal bir mareke olup kalgan, tigi Namangandan tuğandары kelgen el köp, törde oturuz, anda Mirşakir Damla türüz, bärüz oturuz, tigi Namangandan kelgen moldalar var eken, alar oturuz. Anan sözden söz çıgıyle men jap-jaş balamın da, tigilerin aksakalların alında süylөгөнгө de kalçıldap oturçum da. Anda ne bir, 30'ga çıkpagan, solkuldap jigittelek. Anan sözden söz çıkıp ketdi de aksakaldar, bir sunuşum var, şu jırtıştı jok kılbaylı desen, bari un çıkmaydı. Mındep oturup kalıştı. Ayttım, bari un çıkmadı. O etekte Bakıragay oturçu rahmatılık. Bakıragay'da 28 yıl kılı. Al kişiler narktamda oturçu. Oşunda koşulup şu zalda etekte oturup kalın eken de Bakıragay. O altın oturganda içeride oturup Bakıragay oturdu ayttı. Damla başlarında başlap aldığında etekte çıkarmaysın mı dedi. Ne kılavuz hem jırtıştı dedi. Anam böyle aksakallarda koldap çıktı. Toktataylık dedim. Aradan bir ay ötüp ötpey, men taynım kaçıp bolup kaldı. 90'ga çıkkan. Buğum kaçıp bolup kaldı. Kaçıp bolup kaldı, men berbeyim deyim, uydagiler beriş gerek deydi, elden uyat deydi. Izı, çu, topalan. Anan keyin kıy, çu bolup atat. Kebreler aytat, Mirjabal bilgen tayne söyle turgan. Oşan için bu jırtış toktatып atты. Anan janagı taynen bayam ayaldarga moldalık kılıp жүрген деп, ayaldardı başkap жүрген, жеген, içken, beriş gerek deyip kıykırıp atat. Men bolbay sandıkta alıp çıkıp korağa koyup koygan. Anam biz mürdege keterde rahmatlık Seydil eke menen Ziyat eke oşoga kaldırıp koyduk. Berbegile dep. Sandıkta açtırmay koyuptur ekөө. Oşa menen oşayda berilbey kaldı. Oşada kança ölüm jittinde jırtıştı berbey keldik. Kebir jerde jırtıştı berbergen jerlerge keyin jettisine barbayбыз деп korkuttuk ele. Şu menen oturup jırtış ayılыбызda oşa 90-жылдардан beri kalıp kaldı inşallah. Endi kebir vaktlarda uşunday ber bizge aytpay, tartipti buzup, көрсөтпөй анча-мынчаларга берип коюп аткандар бар экен да. Урматтуу эркектер шуга бекем болуңуздар. Аялдарыңыздарды бекем кармаңыздар. Сиздерден сураныч. Эркек талада,
Mürdөгө кетебиz. Ayaktan kelgençe ayalдар bilgenin kılıp koyuşat eкен de. Uşunday nerse tertip buzulbasın. Uşu kalıpta kereyil. Andan başka köp nerseler var ele de. Men жаңы imam bolganda mürdөгө turup alıp 4 metr çiğ barkıt, jana pom barkıtты alıp alıp üstüne Lenin'in kellesi var, janagı kızıl 10 so'mdukты koyup koyup. Jasarkön'den kim geldi? Kiripka'dan kim geldi? Pushkin'den kim geldi? Bärine taratçı. Anı jok kıldık. Anam jana tavuk janaza okup bitkenden tavuktun üstüne akça çarşçıla anı jok kıldık. Kara kurdakta ölgön күнү keçinde eldim bärin çakırıp alıp tamak berçiler. Şadganeke kaçıp bolganda anı toktattık o şerde. Izı çuu kılıp oturup. Aldı ele toktadı. Anan keyin mına barup alıp turup ölüp çıkkan jerde de şapıldatıp tamakты jey berçi kele. Majlistekem kaçıp bolgandan keyin ızı çuu kılıp oturup kıykıldık, bakırdık. Elge rahmat koldadıңыздар. Oşondan başlap mına kança jıl bolup ketти azыр majlistekem kaçıp bolganda. 10 жылдан ашып калды. Азыр май чыккан жерде үч коргон эл кирбейт азыр. Жакшы болуп калбады. Kirbeyiz. Sırttan kelgendege tamak veriyorsun, ayıl kirbeyiz. Şu mına bardığı joyup gelip, anan kebiröler bir reforma kılaveret, bu andayım dedi, men jaman körgender boldu, bırak elge jengildik boldu da oşo. Emi, mına maldı toktatalып attık, maldı, Kuday aşkır, munu da toktatıp koyduk. Ayıl emi, mındayça aytkanda, ülgülü ayıl bolduk da. Oşol ülgülü ayıl boyunca kalaylı muhtaram jaman. Oşun menen uşul tartipte ketkenge hareket kılaylı. Andan köre bir soğupçılık işler kılaylı. Jaz geldi, ança-munça akça bola turgan bolsa, mına kebir jerlerge arçalar alıp egeyli, taldarak egeyli, bağ egeyli, eşigimizin aldın tazalaylı, kebir ayıldagı eşigin aldın kraskalay albay, kıynalып atkan üybüleler var, jetim jesirler var, bir 5-10 so'mdan çıgara koyup turup oşolardın darbazalarını nelerini kraskalatıp bereyli. Bu ayılыбыздын birinciden körkü bolup, ekinciden soğupçılık iş bolup muhtaram jaman. Jön ele akçаны tiyaka bolbogan nerselerge çaça bergenden köre bir soğupçılık iş kılaylı. Emi soğupçılık iş kılayın desen biz kebir vaxtlarda o bir başka bir nerselerge atam ukpagan nerselerden bütbärine akça çaçabız da. Tigige berdim mınça buyaka mınça saydım anan tigige anday kıldım deyle maktana örüyoruz. Bu ayıldagı bey beçaralar var. Kıynalып atkan üybüleler var. Oşolarga soğupçılık kılaylı. Buzulup jatkan köprölөр var. Jolu uzongdalbay atar. Kebir jerden mına Kuda kalasa daşı ökmetli kütüp oturmay özümüz ele bir 500 so'mdan akça çıkarıp bir köçeleri jarıktandırıp koysak bolat azır. Projektörlerdi bir 20-30 projektörde alıp turup köçege takıp koysak bolat. Oşonu uyuşturup koyaylı. Ayıl başçı menen süйлöşüp turup. Anan ele jön ele akçаны tiyaka çaçıp, buyaka çaçıp, an ölgönde meni körsünde bir жылкыны alıp kelip soyup çitap. Adan hiç soyup jok muhtaram jaman. Atana жылкы emes 104 soysanlar soğup bolbayt muhtaram jaman. Sen şariatka layık iş kılbayasın. Şariatka layık iş kılgan kezde soğup bolat. Allah Taala kılba degen nerseni kılbay, Allah Taala kıl degen nerseni kıla turgan bolsak soğup bolat muhtaram jaman. Ana Allah Taala kılbagan nerseni kılıp alıp turup men soğup iş kılatam dep al aytpayla koygun. Al maktanyç. Oşoga ketken nerse 100 minge o bir jerge bir jakşınaka bir köprü öje bir joldu oңдоп koygunda aytıp koygun. Şu atamın namına ardap koydum şu soğuptu. Atamın namına ketdi da kıyamatga çeyin soğup kete beret oşa. Ana jönneler arjak akçany çaça berbeyle muhtaram jamaat mına Novruz kelatat. Oşaga da abay bolaylı. Men jaman körünü öyle aytır, bir imamдар öyle aytır beyli, moldalar öyle. Oşol jerde dagı Novruz kebire suro beret maga. Novruz halal mı, haram mı deydi. Al suro berge suronun özü turu emes. Novruz al mamleketlik mayram. Biz kalasak da öte turgan mayram. Anın mayram eken barız ile moynuz kalabız. Al halal haramdı kayadan teştiriyoruz. Eğer dastarkon halal bolsa, dastarkonga arak barak koyulbasa, o şerde jakşı sözler aytılsa, janagı sportuk oyun tamaşalar bolsa, aga hiç kim tıyı sala albayt. Anı haram dep aytışka bolbayt. Eğerde Novruz dep alıp dastarkonunda arakka tolturup, oşol jerde içip alıp, ozun şilekeyin agızıp, başka birödün jüktü halalın, başka birödün ayağın kuchaktap alıp tansaga düşüp, şermende bola turgan bolsaң, bu haram bolat, mesleğe aytıp koyayım. Anday Novruzdu kılgandan köre kılbay koygan jakşı. Oşonduktan biz Novruzga karşı emesbiz. Novruzdu ötküze versinler. Baldar ötkölerde otar, bırak halal ötküzgen hareket kılsınlar. Baldarga men şunu aytıp koyattılar. Buna beyil 86'ın baldar Novruz ötküze otar, halal ötküzüyle soğukka kalasınlar. Eğer dastorkondu haram kıl, arak barak aralaştıra turun bolsaňar, öte çoň күнөөгө batarıňardy. Şunça adamды jıyıp alıp,
Ошол жерге аракты ичкизип, тойгузуп коюп туруп анан элди тарап жүргөн үчүн өтө чоң күнөөгө батасыңар. Ошондуктан Норуз бул болобу, болбойбу, халалбы, харамбы деген сурооду коюштан мурун дастарханды халал кылыңыздар, анан майрамды өткөрө бериңиздер. Ага эч ким тыюу салбайт булга. Алла Таала баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик берсин, өмүр жашыңыздарга береке берсин. Урматтуу жаштар, аксакалдарды уккула. Арабызда мына илгери 900-жылкы аксакалдар баарында имам болдук. Андан кийин 910-чы, 920-чы жылкы аксакалдарды көрдүк. Мубарак экемдерге окшогон, Сайт экемдерге окшогон. Кийин анан 30га чейинкилер менен бирге болдук. Бакыр экем, Жадыгер экем, Маулан экелер менен. Мына эми азыр 40га чейинки төрөлгөндөр жүр. 37, 35, 37, 38 жылкы аксакалдарыбыз отурат. Андан кийинки мына алардын ордуна ал экемдер, мына Калта экем, Капш экем, мына Сайдыз экемдер басып келатыр. Мына Абжалил ажекебиз бар, мына Надырбек ажекебиз бар. Үчкоргондо азыр Кудайга шүкүр ажекелерибиз көбөйдү. Шулардын тилин алгыла жаштар, урматтуу жаштар. Силер шулардын тилин алып урмат кылгыла. Канча аксакалдарды сыйласаңар, кийинки жаштар силерди да аксакалдар сыйлайт. Азыр аксакалдардын ким экен? Биз жаштардан өзүнчө аксакалдар комитетин шайлап алабыз, тигил бул. Biz özü жаштардан эле жана аксакалдар сотун шайлап алабыз дегендер акмактардын сөзү да. Аксакалдарды сыйлагыла, урмат кылгыла, шулар менен акылдашкыла. Айылдын имамын урмат кылгыла, мухтарам жамаат. Мен райондун баш имам хатиби катары айтып коеюн. Азыр 2-3 айылыбызда районда имам жок. Имам таппайбыз. Имам эгер эртең Абыл Касым бээде жок болот болсо, жумушун таштап башка жака кетип кала турган болсо, нике окуш үчүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы, же Кызыл Жылдыздын, же Кеңештин, же Покровканын имамын алып келесиңер бирге. Же болбосо башка бирөөдү издейсиңер. Алдыңда аккан суудун кадыры жок дегендей, бүгүнкү айылыңда бар имамды кадырлай албай жатасыңар. Имамдын айткан сөзүн уккула. İmam hiç kaçan жаман söz айтпайт силерге. Туура жол көрсөтөт. Жума намазына баргыла, калтырбастан. Ошол жерде жакшы васияттар болот. Ошону уккула. Имамды сыйлагыла. Анан мен имамды сыйлаганым ушул экен деп коюп эле мындай жүрө берген болбойт. Угуп атабыз. Курак Кыргызда жакшы бир макал бар. Кураякка бата жүрбөйт деген. İmam кайсы жерде туруктуу болот? Кайсы жердин эли имамын багала турган болсо, ошол жерде имам туруктуу болот. İmamды угуп атабыз. Азыр кезде кээ бир жерде жаназа болгон жерде дагы жаназага обязательно берилсин деген жер жок. Шунча ата бабаларыңдын рухуна деп бир дуа кылып атса, келип имам ошол жерде туруп кепиниңди пичип атса, ошону сууга алдырып жуудуруп атса, ошо кээ бир өлүктөр сасып кетет. Кече коронавирустун убагында көрдүк. Эч ким кирбеген жерге имамдар кирип отурду маска тагып алып. Ошолор сууга алдырып отурду. Өзүнүн бир туугандары кирбей койгон жайыттарды көрдүк. Коронавирус болуп калды коркуп. İmamдар кирди ошол жерге. İmamдар сууга алгызды, жууду, тазалады. Сен өзүң ошону кыла албасаң, мүрдөгө барып табаракты окуй албасаң, жаназаны окуй албасаң, дуаны кыла албасаң, имам кылып атса, анан имамды куркоо таратып койгон, рахмат деп коюп жөнөтүп койгон уят болот. Акыркы жаназалардан угуп атабыз, имамыңыздарды бир тыйын бербестен жөнөтүп коет экенсиздер. Уят болот бул меселерге айтып коеюн. Урмат кылгыла. Эгерде нике окуйбу, дурустап бергиле имамга. Ана азыр мисал машиналардын бүт баары суу менен жүрүп аткан жок. Бензин куюп келет биринчиден. Экинчиден 1 саат, 2 саат вактын аласыңар имамдын. Имам ал вакытта мүмкүн бир бөлөк бир жумуш кылат эле. А силер анын вактын алып 2-3 саат үйүндө кармап отуруп, анан имамды куру чыгарып койгонуңар уят болот. Имамыңарды урматтагыла. Кайсыл айылдын эли мыкты болсо, кайсыл айылдын эли ынтымак болсо, ошол айылда имам да туруктуу болот, мухтарам жамаат. Кайсыл айыл имамга көз кыры жаман болсо, имамды чукулап, ар беле сурооду берип, ыржыңдап имамга тийишип отура турган болсо, же болбосо имамды мындай финансовый, моралдык, материалдык жактан колдоо көрсөтпөй турган болсо, ал айылда имам турбайт. Мына коңшу айылыбыздын өкүлү Кудада отурат. Кеңешке да айта барыңыз ушул сөздү. Имамыңызды урмат кылыңыздар. Кээ бир адамдар бар кеңеште, маған келип жамандайт Абдымитал Таксырды. Ой андайм, жакшыбы, жаманбы, эл, жалпы эл имам кылып шайладыбы, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошого итаат кылышың керек. Ал эми элдин ичинде биринен кийин 1-2 процент келге, анан бир жаман көрүп калса, тата-пата деп бир жака сөздү айтпаш керек. Имам 100% элге жагуусу мүмкүн эмес. Президенттер жакпай атат 100%. İmam хотя бы 50% elge жагып туруп өзүнүн ишин жакшы жүргүзө турган болсо, ошонун өзү да жеткиликтүү болот.
Oşan üçün urmatlı cemaat, mına Anatay rahmatının bir sözü var ele. Başçılar menen imamdardın rızkısı elin üstünde deydi. Bu degen söz kaysi jerde el ıntımak bolsa, oşal el imamın sileyt, imamın bağat. Ökmet kaçan buğa aylık beret, ökmet muftiyat kaçan buğa aylık beret dep kütüp oturbay, oşalar imamına kula kalasa özdörüyle karşılap koyar. Jaylıgandı ıntımaktığını aytıp koyayın. Oşal jege bir jaş balan imam kılıp koydu bile, Svetke akça çoğultkanda 50 somdan koşu çoğultup oturup imamga ay sayın 12-13 bin som berçi. Men rayondun baş imam hatibi algan aylığım 6300 som bolçu. Al emi jaylıgan imamı 13 bin 14 bin somdan aylık alıp durçu aymay. Jaylıgan ayının ıntımağını aytıp koyayın sizlerge. Başka aylarda oşan kılsa bolbayby misal üçün. Kişine jardan berip koysa bolbayby. Kişine mınağı 300 zekat jinaysyňar, Küzünde barba fasol jina atasınlar, başka ortasınlar. Biraz kelbi imamını kızıktırıp koygula, bir nese kılıp. Kişine jardan berip koygula. Bul dele jaş, bala çakası jaş bala, jan okup bütken, jaş emerek. Kişine köstürüңарды salып durgula. Eger de erteň bu imam ayıldan ketip kala turgan bolsa, imam izdep kalasыңар. Imamga zar bolup kalasыңар. Hazır imam tavuş kıyın bolup kaldı. İmamды oturguzuş kıyın bolup kaldı. İmamların jumuşu da oňay emes hazır. Allah Taala bäriňerge uzun ömür bersin. İman insaf bersin. Amin. Ya Rabbi, jalpy elibizge, jurtubuzga özüň hidayet bergin. Elibizge ıntymak bergin, ıraşkerlik bergin. Şul ıntymagymyzdan albagyn ya Rabbil alamin. Üç Korban aylynyň eliniň ıntymagynday ıntymak başka ayıldarga da juguşun Allah'ım özüň nasip etkin. Ya Rabbi, elibizde jurtubuzda her kanday bela kırsyk apatlardan saktagyn. Mekenibizdi saktagyn ya Rabbi. Şu mekenimizdin ösüp önügüşü için bäri salım koşuşuňyzdy nasip etkin ya Rabbi. Ya Rabbi şu laýlybızda aksakaldarybızdy aman kılgın. Aksakaldarybızdy ukkan jaşlarybızdy aman esen kılgın. Bayınsada jatkan ake ököleribizden tez arada bayınsadan çıkıp oğrularına şifa bergin ya Rabbi. Umra saparında jürgenlerdi umradan aman esen kelişin nasip etkin ya Rabbi. Her biriňizlerde Allah'ım jakşylyklarından özü nasip etip, jamanlıktan özü saktagan bolsun. Bir rahmetike ya